Koktisalo 9 Halahali Ashrambari Constituency ni IPFT candidate Manimay Debbarma ni Manjakmwngo Khlaijakha Kaisa joining Panda. Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 6 family ni 23 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksagwi Naharkha candidate Manimay Debbarma. Long live. You like IPFT long live. Tripura land long live. Oh ha Chini ha. Rangsakano Yakarya. Edisiran Tripura land Ashrambari. Edisiran Hachingkol Sabo Yakarya. Edisiran Tritopsabo Yakarya. Edisiran Tripura land Ashrambari. IPFT long live. Edisi Songbari ni Shalmarete Bisingtwi Abani bagini hasini joto Khorang Bodolno candidate Bohrokno Manimay Khlaijakha Kaisa Koktisalo 9 Halahali Ashrambari Constituency ni IPFT candidate Manimay Debbarma ni Manjakmwngo Khlaijakha Kaisa joining Panda. Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 6 family ni 23 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksagwi Naharkha candidate Manimay Debbarma. Belanya hambai Chini media rongno tini anu jora lima bai tini ujagawo BJP temo tha Yakarwi tini Chini party IPFT na Tripura leni dimanno hamjagoi tini Chini IPFT party o borok tini joining khlainani bagai phaijak ei 6 poribar prai 23 voter tini Chini o IPFT party na hamjagoi tini joining khlaibaika bong logete next ro final next ro final khanabo abo khanatebo kubang final mo bo am saya tini joining khema ja mo am saya hingke tamsinani noi halal Ashrambari ni bisingo champa hawa nin chini mo angke noi halal Ashrambari ni candidate pada IPFT ni Manimay Debbarma Khwaini shimi biplom ni koktum Chini Khorang